Basinduka hari rumanda haruma tusasire Richard yo myaka 2007 kurwo muri Banda kandi ari umukozi w'amashanyarazi n'ekitongore cya Polycom Technical Engineering Services Mwekambi Innocent myaka 2004 kurwo Banda Johnson Mutaho w'imyaka 36 ubinje barukumanya nkamwine umutura wambarara kandi ogu n'umukozi wa umema hitajeri yambarara Tashobya Ediga w'imyaka 35 ni dereva kandi umutura wa Rutagarama ho muri Mbarara na Tumusime Samuel w'imyaka 80 na ukurugambarara. You're charged of terrorism, contrary to section 7 clause 1 clause B and 7 clause 2 clause 4 of the Anti-Terrorism Act 2002 as amended. Ababwa nyuma yo kubashomera emishango tubikirizwa kwetonganaho ahubwo kugira ngo koteji teyine rusaro ukurikiriza emanja ize kikechi abana bwa nyuma basindikwa hari rumanda kusiye kibanza cyo kwezo kwa kabiri konka ngo bino bugabe okushabo kwemererwa omukote nkuru. You have a right to apply for bail in High Court. Gashakwa na Good Fatuma.